nangai stembol tiam batamai un siam mega yusdang na kabanka ban media identity boro oi Kblai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi UMDC ka sorang kham ba panyat sings im ula job ya ka shuki chief executive member ka seng NPP khamdan ba yakun persha ya ka bala pins kham sindan ha ka yung darbar thawan ka KHADC ya ka bala pins ngau do ulampang ka ying uba lamprang bla hadin ka jingpin na jong ulampang ya ka kerteng CEM bathamai jong ka council ya upanyat sings im na pdyang snobha bat ai buram da ki khot ka ying ki bakanthum ya ka kong Magdalene Saugmi MDC na umsning ka Congress Mary Kharpuri uba PNCM bat ki wei pat ki MDC ka Executive Committee bayalam da ka United Democratic Party UDP Hakhasi Hills Autonomous District Council ke HADC ka longkum kamasi ba sha sho do klemdong ka shu klemno minne kasngi ningkong ka khatndai tri ujilniu ya kate ka isi jong ba tita Starwell Khan la oddo no da ka National People's Party NPP ha ka dorbar mangting ka jong kalyur balawan ra ling ba ka no confidence motion NCM balawan ra da MDC ka NPP na rambrai jengam ba job pingrum ya ka ne ka executive committee ba yalam da MDC ka UDP na sora ba Tita Starwell Khan na penkhalem ha ka no confidence motion kala yo ya ka jingkershan jongi khat nyongut ki record ka ying dorbar badon lai phongut ki DC kabala biang pura u number ban penkhalem ya ka executive committee ulamphang ka ying dorbar ba lamprang bla ula wanra ya ka NC sha ka jingya vote bat penmna sundan ba ka isi hapo ka jingyalam u ba Tita Starwell Khan kala khalem menta ka sngi hadin ba khat nyongut ki record kila kershan ya ka NO Persha yu kini ki khat nyongut ki MDC bakrshan ki kenthup ya khat wengut ki MDC ke NPP ban ringut ki MDC ka Congress man perlong ya jinkiet yu deputy chairman batmai kumta kembala pentit leba nutrition ke ba khatndai ri aja apply ka election yu deputy chairman kan long ka arpui tarik Rio aja apply at por kami biji hang ni ko council hall badia ki new mission paper de ban pui self study menta kasi kata aku terik Rio aja apply chwa ka khadar biji but uncertainty ha por khatar sikwa haju kasi kata menta kasi aku Rio aja apply Kebetulan ni pun sudah bentar ke agenda hadirin bala kut kapor ban file yang ini mission paper ke balong kat kum karul life ar juga asam mandigalia akan mas council rule katna sasan kui as amended to setting lo yang artli ki mission paper Baradien belas ini nasem baru akli ilong babian. Habaro akli kinul cepipar bela propose ika kerteng iba penyak sing. Bai ba bajo pungro bai ba patskam berjang. Ban la second dari bakan sosial buat ba pantin ji lakadong. Namar badon tanggung ke keteng jiwa penyak sing kum kan bijit kum tang akan benar bai ba penyak sing lajit kum chief ex member bakmai ke kasil akan bas council di mentang akan jiwa penyak sing ban sinti kasih sian
iba penyai sing akan disajut ini kubu CM yang hasil Autonomous Council. Nah, itu belajar panggung nak menjadi pajak yang ka mau dengan konstitusi dibelajar jadi hakatan kepa kubu MDC yang ka konstitusi. Wajib suatu baik penyai sing long MDC belah artian mentah penjuru lebaru yang katan kubu Deputy CM juga hasil Autonomous Council, penjuru kubu Chairman juga hasil Autonomous Council, keberadaan Sibun dah experience nak bentuk penyai dan penyelam di Council hakim DC Banwan. Hoi kalau banong bah kita atlet ini challenge yang nak bentuk ibabnya sistem kubu CM juga District Council. Banding kong kalau nak bentuk kajing persang jong central government lengba ke home ministry ban amen ya ke section ban nasuto ba lakarong hakano kanu garukop midon tamba haka new amendment dei banduan ki provision ki bakwan ki scam ki banong kanong rim na kabenta jomi kajai pendiri berapa bangai scam ba haba ke parliament ka home ministry ka ndo na ka process na kabenta ban pendapat ke final draft jongga section naik sama lembau siam bertemai nyo yang pendung syuk yang kegato kan di kendor tiba kain nak benda kain dress jong diberiu bijom hoi ka section ke banding tong kalau sisa ke kain bor ha hendra ya amendment bahadir yang nang trot borno kowe ring kowe ngai sam bagai isi bertemai kan sim ya ka Jil Sofia di Sofia ka responsibility bala kumno ka new amendment do section ka di bandon ka plus point ka advantage ni hak benta baro ka challenge ba aglong ka financial position do ka hasil Autonomous Council misal cuma sa ko mangitip independent ka to resources jong ka KCDC ka jumi ni sam bagai isi ka batumai kan persangki alternative sources bantelong bangin don ya ka financial position ka bakai nang ba kanang nong ka artin ya ki di court jong ka yin pemjuru na kam ta kinong trai ba pemjuru kam tam na ka benta kari ba ka bendiri bara ko bai idon sibun di kam ban pendat lagai de sinong ki thau ki rai ki hima idon kam na ka benta banang penbha aki ba bun ki benta nang stem bo fiam batumai un siem ya ka yusdang na ka benta ban ni bia ini ki bara oi minum plat ya ki si ka badem lu kebalak katukan ni kita kita don kam na ka benta ka interest jadi ngano kan sibun